Menta perlongan wara sepi ke kubur ke jengtai besar ke Kashmir sya tharbom ki jaka jong lenau tong isam tharbom ki spai sai ko iper ke yeng jong lenau Kashmir ha ke jing perking ke bejor hadin ke jing ja hapalgam ke yeng jong lenau Faruk Ahmad tatwa hakubara kala sya penjat ong ki pulit perhatili ki yeng baling sya ki lenau lani ki bedai ki nong yarap kila sya penjat tang hapo so prakta ong susu ki pulit la pelong ye gejing khandra ka bejor hapalat ndre putuli ki jaka Srinagar pan obat ye network jok leno ka jamu Kashmir police ka ong ba ka jing khandra ka thau ban kurup ye ki terele ki gadgets pat pan yo lum ye ki sakhi ka ne ka action ka dei ban pedujat ye leno ha jamu ber Kashmir ong ki pulit shu ki ong ba ki bu hak mat du ye gejing song suk song san bat ye ka security hapo jamu ber Kashmir kino ki bayra bat kershan ye ka kampan trim kin sayo ya kanong ka bakraw mahamu police officer betong ki security force kinong irap jong kileno hakaleng saudong ka Kashmir ban khangi ki strike kum hapalgam ladab declare ba u Adil Thokar badu Asif Sheikh kidai ki most wanted terrorist ka yeng jong Adil Thokar ha anantanak bar ka yeng jong Asif Sheikh hatral kila sya terbom ha ka arp sau 3 April ki security agency ki ong spangut kinong tray ber kinong solem jong kileno kila dap syagam penyap kileno arpun rungut ki brio habai saran Pahalgam haka arpu 3 April ke balapan pitar yang partai Prime Minister Narendra Modi ulah dep smai ban ketong yi kinong penyap syadu bakut jok partai Khoblish Bul Storyteller dan Daily Post